e whātalo whātu tātou no tele i California i saute tātou e Kalesia pe on masani ai le Kalesia Sofitu Samoa matameri tātou no tele i San Diego i Vista i Orange County i New Hope ma Santa Ana se o mai tātou e Kalesia tele i Ukaipa i Riverside County. No tātou o mai fo nisa pati le lofma le ngaleo le tua whafta i le li ua pe ona te manuia mai le sunga te a konta i tai o tātou Kalesia Vista le sunga ia Alan Soli Aisia sa whea ngaima i whanmai na foi vai aso. E vi ia le tua pe fo ia la fina Stephanie Whalawe. No pe ona whamadia hina ia e la oele le lofo le tua le whamalolonga. I nei vai aso e vi eile lofma le anga leo tātou tua. Vi ia le tua lo to sei fua la inga mama tau singa le tua e inga umbalawa tātou no mai tai o tātou e Kalesia fia. Ia se o lava i whanau ma lau tala vou ta mama tina. Ia mo tātou a inga mausonga e o lo whapeona whatasi mai runga le ea tātou te wheloa iai. E so ino tātou le sona to e whamanatu le sona nei vai aso. O le sona numero whal nei. I le tātou kuata nei o lo whenga iai. Ma so ino le tusi o se tasi o mata aupo e whātaua ngai. E tātou morima watu ma a fia e matarsanga. A waia la ve ino nganga mo le ola e whaavau. Ma lau tūlau le sona vaso nei o le mana o tarsanga mo isi. Tātou susuina tātou le sona nei. E tātou lau tau po e whātaua ngai le tusi o Iakopon tau po e lima whau po e suma le tolu. So whau po e suma le ono. So tātou wa iai i le au ngā po le whao ngā ina o le suau. Ina ia wha malolo ai mai. E tusai mal whātunu ngā le atua. E ala mai i le Iakopo le apostolo. E tau po e lima lon tusi tau po e lima whau po e su tolu e suma le ono. Ala o whaia stato talo. Whafta ilo mata mai lo ang lilei, whafta i tele lawa ilo o lof ma lau tau singa. O whapeona wha malolo ina ia. Niso lau talvou sa whenga ima ngase nei vai aso. Whafta i le atuolo o manuia a inga umolo no mai tai so lawa le whana witi. Ia whatasi mai lau o fio mātou su e lau tuspa ia. Whatonu i mātou. Ia whapeona mātou ola e tusai ma lau upomoni. Ia vi ia o ele atua. Ai e whamanuia lau whanau le swafo Yesu. Amen. Ol ma o tūla tātou susuenga ma ule tu se Iakopon tau pe lima al whau pe suma le ono. Au te whaitau mai whau pe suma le wha. O mai e so o tau. I nā ami atu e toi ino le Kalesia. I la tō ta talo mo ia. Pea ungan whau ia te i le swafo le li. O ta talo fo i e whai al whātua tua. E whaola ina ina mai. E whātua ina fo i o i le li. A whai fo wang sala. E wha mangorina o ia. Ia whi whaali hai au to wang sala. Ma ta talo le tasi mo le tasi. Ina i wha malolo ina o tau. Wa o ngā tele ta talo wha tawa na wal tangata mi o tonu. Whau pe so mal fito e li o tangata i e tusa mai tātou. Uma ta talo o ia ina i le ua. Ona le ua ina i leo le whanua i tau sanga e tolu ma maasina e ono. Ua to e stalo fo i e lia. Ona to ifo ai leo le ua mai le langi. Ona fua mai ai leo le ele i ona lava fua. O tasi lea o me sili ona whainga tai nisi tangata ona la tutari a ina le. Tata nunga lo soifua le atua. Taluai ono o ngase ma maftianga soifuanga nei. E whapea fo maleoti o lo whapea ona mawhati ai le laulangi o tangata. Mai la to te fsilingi nei. Pea whai e ai soifua le atua. E whapea whiona ia na le sosani mai e whamalo lo. Whana wa tangata lo whapea ona. Ai mesi lava le atua Kerisiano le atua Yesu Keriso le alofa. Le atua alofa monia le alofa e whaavavau lava ia. A whai o le atua e alofa lava ia. Pea isana ia whai ina ima fofo ina i le tangata. Pea whai ina ia sila fia ina ma lava mai le amatanga. E anga salo le tangata ma o mai e le oti. E whapea fo i Lucifero.
ai sana ia whai e nai Lucifero le langi, pe a whai na si la fie le atua mai vavau, ai na tele i fofoina ia angelu, o le anga sala Lucifero ma taswai tolo angelu langi, ia ma fia i malaulangi nei ma ngasala tua i tato paneta, e pe ono tato whenga iai ma le anga sala ma le oti, ma o mafu ai ona le taritonu nisi, e whaatau whape le se atua ono, e le whetau i ma le winga moni lawa e ta o le atua, i rona winga o i o le atua alofa. En, io tato mamalama le leila wa o fesiri ia, e fesile ma fua mai, ono le ti ngā, e ti ngā le mafti o le tangata, i lau langi anga salo lo tato, e mana o tangata lava e mafatia, e fesiri ia. Le tato te leo inai, e tā ua le tangata, ma whai e tā ua ia le tangata, o mafua iona fesiri ia. No minga tato leo inai, na whai ia le tangata, i le ma le tā ua, e tā ua i le atua le tangata, na mafua iona ia whai le tangata, ina ia walangona ina le alofo le atua, ma alam sini tato sifa pea, pe i le atua, pe ai sao le alofo mai ai, ona tato te langona ina, le alofa te tawana tato alofo mai i le atua le tangata, ma e tā ua le tangata i le atua. Ai o tato mamalama leila, i le mafuanga o le angasala, o mantou si le fia ina, mafua le angasala ono le, sa lo tonga na whai i le atua le tangata mai, e lai lawa sisi awala, whai nei fofo ina ia, moral beings, i le universa, po angelu po tangata, po nisi, soi fua isi paneta. Pea whai e le fofo ina, ma ve e le sa lo tonga. Ma ono le sa lo tonga lana, ana mai le atua, ia, na whai e le atua moral beings, e angelu ma tātou. Lewa tātou mo waile, sa lo tonga man whai talia, e tātou te tuma waile atua, pe tātou te whiwhiri tātou te ile atua. Ma e le aila wasi sa wala, e ilo aile alofa moni o le atua, e ina ia whawai fōfoi nei, ia moral beings e na ia alofa pe o ia. Pe a whaina tele whai e tātou ni o tātou sa loto, e tātou te whiwhiri, i o tātou whaitalia, ina i o tātou alofa pe tātou te ena, ia le whina ngalo le atua. Ma o mea na, o mea o le mafuanga tonu na leo na whina ngalo lava le atua, ina i o na whaia mai a fofo ina moral beings, ina i a sa o loto, ina lato sa o lotonga, lato free will, ina i o lato whiri ai e tū mau i le atua, pe lato te ena, pe lato te i le atua, e au no lava ma se force, po se coercion, e au no ma se power e tamwhai e polokai pe tau fiela tu sa lotonga e whiri ai. Ma na sila fia le atua, mea umalava, na ia sila fia foi ai a whaia moral beings, e o lava inang sala e peo na o ia e Lucifero pa a whaia whiri, la tu whaitalia, e te i le whina ngalo le atua, e peo na o ia le taimi nei. Ma taluai ona, pauleo le au wala, e fofo ia le atua moral beings e ia sa loto e alofa ia te ia. Le mafuanga le na leo na take le atua le risk. Ina i ona whaia ia moral beings e ia ngelu matangata, a ve ele sa lotonga la to te whiwhili ai, ina ia ilo aile alofa moni fa le atua, ma alofa moni ai i le atua, pe mawale sa lotonga la to te whiwhili ai te i le atua, aua eilo ai le alofa moni la vo le atua. Le alofa moni au le atua, ina ia ona whaia ia moral beings ina ia sa loto, e au normal ona koe singa pe na te forcinga, ina e whailon whilangalo, aina ia i lo ai e moral beings e ia ngelu ma tangata, le mea taulava o le alofa moni. Aua e le eisi alofa moni e tupu, pe a whai e le eisi sa lotonga. O le sa lotonga e tupu mua ia i le whiwhilinga, e te alofai pe te le alofai, e le eisi alofa moni lava. E tupu mai le loto o le tangata pe a whai e le eisi sa lotonga tu ana te se free will, ine ona whai e se whiwhilinga. Ma na whapena e le whai e le atua,
ia tātou as moral beings e le se tātou sa alotonga. Tēnei sa oila evolution. O tangata wana pia o se manu. O mea lawa ia na whai le atua, le tātou te olai. Ai, le se tātou sa alotonga tātou te whiwhiri ai. Ile mea tātou te whiwhia pele ai. So ona taluai no le tātou wanga sala tangata. Ono tātou sa alotonga. Le tātou te loi nai. Le o le atua alofa. Ma na ia whai tātou ilan ina o tātou sa aloto. Tātou te alofa te ea te pele ai maole sala. O le alofa mōni anau le atua. Na ia fofoi nai tangata. Ia fofoi le universe of moral beings. Ina ia lātou wola. Ma sa alotonga ma le free will. Ina exercise ai lātou te alofa i le atua pele ai. Mai le lātou sa alotonga. Au no ma le force. Posse coercion mai le atua. Tātou te vai angai. Mau tātou te masangi ai. Nā lo, tau mai le pēteru mua tau pē lima non whau pē sfuru. Mai a o le atua i ona le alofa tūno umalawa. O le na wala uina i tātou e uatu i lona manui e whawavau. O ia ke riso Yesu pe ati ngā ina o tō ina yaso. Ia wha ato ina o tō e ia lava. Ia wha ato mawina, ia wha marasia. Ma ia wha awaina o tō. Eo, mo tātou wa ia ina uanga salar tangata ma ua maliu Yesu. Veo mo tātou tongi ola, mo tātou rifa ola. Leo walo i nei tātou, mai a o le atua i ona le alofa tūnoa umalawa. I ona le alofa tūnoa. Le alofa tūnoa le ena ia filifili ai ina ia fōfua ina moral beings, ina ia alofa moniati a te ia mai le saolotonga, mai le free will, na ia tu ina mai a tātou te exercise ai. Ina ia whapeona tātou alofa e pefo ina alofa mai le atu e a tātou. Ua nao tangata ia ile saolotonga no lātou whaitalia. E mawaile alofa moni lea, ele o mawai manu, ia mala au. Ia tātou te sifiarisi le whanga le atua. Whamaile, pētea mua tau mua whau pe sumal walu ma sumal iwa. A wau o tau i loa, ele i tongi o laina o tau i me pala o le ario po le auru, nai la o tau a mi o le au ngana tu ina mai i o tau tama. A o le toto tau o ke riso pio o lo le tamai mamo e le po na lava. Ila i foiso na leanga, na sila fia lava e iana mua, a o le i whaava hina le laulangi, a ua whaaria mai ona po nei e ngā tai ona o tau. Ne tau mai nei, na sila fia lava e le atua na mua, a o le i whaava hina laulangi, la whapea nanga sala ia, no sere maangelo a tonga tangata. Ai ona, ua le tu ua i le atua lana fuafuanga ina ia whai moral beings as a loto e fili, a ua an va pe fai lunga pesi lunga o le fefe o le atua nei te uanga sala tangata maliwa Yesu Christ. No inga, ele ai ma seisi moral beings fofo ina le atua wana o manu mala au maia. Ia ele se tangata soi fofo ni angelu e ila tu saolotonga e soi fuai e fili ai. Ila to lava faitalia e alofa i le atua pete ena le atua le mafuanga na laena fai pe lava le atua le fofoanga. Ina ia whaia moral beings, ina iloi, ina ona fia mafuto le tua e tangata, e iere saulotonga e fili e lava lato, ina ia alofa atu i le tua. Alofa ati atia mai le saulotonga na whaia i lato, e wila na ia sila fia le tua le angsala, ai paulo la wala en whaia na ia whaia moral pinge, ina ia alofa ati atia ma alofa mai i le tua, i ele maftanga ma le wavala lata lea, e mawele maftanga mafana ma le atua ma tangata ma e na whai le atua as moral beings. Le tātou te rina le te leo le alofa tu no le atua. Le whai mai e ia pēteu tu sai ma le atua e ona le alofa tu no umalawa. Le alofa tu no umalawa le atua. Ele i whaasisiria le atua lona matau ina i te ua anga sala sisi o na te atu le ateia. Ana wha sisi le tolo na lofa tu noa. Ina ia whaia ia sa o loto. Ina ia lato fifilinga. E filifili ai. E mawe lato maftanga ma le atua. A lofa tu e ateia ma lofa ma e le atua. Ina ia ona whaia eiro. Na ia whaia eiro tātou. E ui lava ina ia silfia la tātou ang sala. Ia. E tātou te e vai anga ia ile maule an tātou whaitawina. Le tu se Jakob om tau pe lima whau pe sumal wha, sumal ona.
le lau tātou wa iai, wo mai, wo mai le hoti, wo mai pua ngā maftianga tangata ina uang sala. Ina wa tātou exercise inga le tātou salotonga le mai le atua, i le tūlanga o tātou te i le atua, peo na whai o tātou tua aia atama ewa, talua ia Lucifero, ia maangiruna, pau mai langi, ono o lato exercise inga whai lato salotonga, e te i le atua. E tātou te vai eila ile exercise o tātou salotonga, ile o tātou mai ai. E o sau ni ele atua la wala, ele ngata la wala, sau ni ina ia tongi o lai tātou mole o lai whaavau ina o tātou toe sau whangatua i le o lai whaavau. Au sau ni fo ile atua la wala e ale le alofo tunole o Yesu Kerisa. Ina i whaapeo na so sari mai a tātou mawhatia, a o tātou talia ina le whaalutanga mole o lai whaavau, au le lava te soi fua laulangi ang sala, tātou te mawhatia i tinga, ai o lo so sari mai le angang pa i o le atua, na te taua veino ta tinga ia mawhai ele atua ia i wābenga a walan tau singo e lan whanau au tātou mawhtia laulangi ang sala whata te atono tau whia whaalua mai au mā pēo na tau sia whiaina ele i mariu Yesu ina i whapeo na le toi o mai ni mai a tātou ola laulangi ang sala nei ele i mariu Yesu ina i whapea ele toi mai ni mawhtianga pe ina i ele toi o tirta ngata ina ua Mariu Yesu ma fiore langi ai o la perta ngata lo langi nei le ai na Mariu Yesu ina i o tātou toe maua le vanoa tātou e maua i le o le whaavau pe a whai e toe fio mai ma saunia le langi fonga lau langi fonga nan whanau a o le taimi nei e o lo tātou o la tōsoi fomo tātou o la pe lawa lau langi ang sala le o lo tātou maftia le o lo tātou tinga ina o mai o mai maleoti lo tatu tinga ina pelava e wila mo tatu te lia ina Yesu e tatu te mana mira so soni hele tu te minai tatu te lia Yesu ya langa le tatu te fata si pelava male fili le na fa to ila lo ina e Yesu sa te le lava lo o la pelava le fili la langi ne lo to se fi mo tatu lai e le fa ngo fi tatu o se la langi fata si male fili a tatu no atu no tatu sa atu le la fa vau ya fa me ele mauna tatu tātou wa vai anga ile maulea le tātou te le inai i tu sio Jakopo si fino Jakopo le atari o Josefa le step brother o Yesu le ana li ua ina ua li ua uso Yesu mon tu va fine ina ua to tu ma Yesu la tu fa mauni ai le la tu uso le titi le o le alo le tu se fua ale ana soi fua mai latu ainga ia o latu te ina o latu te ia muli mawina to tu Yesu aina ole sa tauro la Yesu o ina le fa maonia a ia lava le monio le lofo le tua ina e fa maonia lava le lofo monio le tua ona ua maliu no nalo o Yesu Keriso ina ia tongi o la tātou, ina tātou maua leo le whaavau. O ina foi, e whaavai ai e tātou tausanga i le atua, e ui atua i tātou tausanga i le atua. O nor tātou ali whao le Jesu Christ. Ina ia lofa mai le atua, e tau awe o tātou ti ngāma, wha malolo mai tātou. Pea whai tu se mea loftu no le atua, lona lava loftu noa. Ina o tātou maolso soani, a o tātou maftia lau langi, nei le la wha mai a kopo. Ma Jakob on tau pe liman maunta tu foi tau ina o tinga ina eso o tau ina tatalo ia o fia e setasi ina pesi o wa fia te pesi maftia e te talo ile tua ia fa malo lo mai oe eso suenga na fa ia bana group tu si fia ina ia la to ia fa ia research your community e me se ia community o tangata lotu na latu whaia se research of atawa ngai tupulanga le millennials tupulanga ia tai lua sulu tau sanga na to su lima latu whaia se research am latu silinga ina ia lau talvo le lua sulu tau sanga na to su lima po la se mea na tupu o la tolanga na sa wha malo sia latu whatu tu ele atua o le tali sili na numero tasi mai millennial o latu tali lea ona o mai se tasi
e alofa iai po uoti se tasi o latu ainga pele o latu langa. Ina uoti ngā, ina wo mai maftianga, leo o lava i la utalo wo, po le ale ata mai, po le ale telo le poto, po le ale telo teknologi o laulangi nei, e lei se me sili ato na pa ile loto tangata, ilo le alofa. O le alofa, e sui e lo wolanga. O le alofo Yesu Kirisa na mario tongi le tato, e avele mawala, e o mai ele alofo le tu o tato loto, e sui o tato langa, pa tato se le le alofo le tu, pa tato wa ia se tasi o tato ainga pele e tato o mai le mai, ngase pe o mai fo le oti i ainga, tato se la ngona lava le alofa. O le alofa, o le mea sili lena totino, mai le tua, i le tangata, tato te le inai, le alofa fa le tua. Ina wa e la ngona le alofa, e lo loto le alofa o le tua, e na ia na whaia sauni ai e Yesu whaolotanga, e tongi nei tato le whanau a tangata. E tato te mana o miela, le sosani le tua, i teimi o popo ngā. E mai la teimi tato te mana o mi he tau sanga le kalesia, pe o le maun tato whaitawina, pe a whaia mai se tasi o tau. I o tau ami to e ino le kalesia, e la to talo moia, ke Jakob om tau pe lima whau pe sumalfa, pe a umon whau i a tir soau i le soa foleli. Ia, luno minga, le tau mai le tu se Jakobo, pe a whaia mai se tasi, whatau ngai le kalesia. Le kalesia o tanta kerisiano la tutalia Yesu Keriso me mo la tu faola, ma la tu whaia le filangalo le tu e ola tu saimal filangalo le tua, tausi polo inga le atua mata awhile mau ia Yesu Keriso. O i la tau ia lo whatonu mai Jakobo, pe a whaia mai se tasi o le kalesia, i o tau ami to ino le kalesia, tai tau le kalesia, ine o mai e tatalo mo le mai, ma whau u le mai i le suau, i le suafo le li. Le lo tau mai nei, au wala ia wha le atua, e ala mai le wha malolonga le atua, pe au mai maftianga mo tātou. Le ngata na e tatalo i le atua, ai o le whiringa le atua le o tau mai nei, ie ami fo i to e ina, matai tai o nuo le kalesia le atua, ina i o mai to e ina, e la to te whaia tau sanga mōria, tau sanga i le atua mō oe, mao, pe a tamu mai, ia ma whauina i le mai, i soau e whauina i le mai, ina i atalu i le atua mo se wawenga. Ona mafuanga na e lei ona whaamalo i le atua isi mai, e ono nisi, ono whapeona tai ei whaamai, pe a whai e tau sanga e mōli e le kalesia, a e mai, tātou te mana mea tau sanga le kalesia, e le ngato tau sanga le kalesia umalawa, au le whaatonu mai ne Jakobo, e amito ina mta tau le kalesia, e o mai nei whapeona whauina le mai, i le soau ua whauunga, i ne whauinai i a tangata ua mai, i ne ia tatalu i le tua, soafoleli, i ne whaamanono, e le tua, e ala i tau sanga. E alo tau mai ne le maundei, le whaupe sumartono, Jakob tau pe lima al whaupe, e sumalfa, o mai eso o toina a mia tueto ino le kalesia e la to talo mo ia, pe a uman whau ia te i le suau, i le suafo leli, i le suau, pe a uman whau ia te i le suau. O le whau unga le, whau inai mai, e lo le whau unga, le whau ai tofi o le, o le nu o le tua, ia tupu, ia maustaulanga. No le whau unga na o tofi, o whaunga na mō tofi pa ia o nenu o le tua. A le whaunga le tau tala ia Jakob, o le whaunga pe a mai se tasi. O na valawina le ma amito ino le kalesia o mai e whau u le suau. Ina ia ta taloa i le tua le suafo le li. Ina wha malolo mai le mai lea. Ono le suafo Yesu. E ala ta taloa o to inam tai tau le kalesia. Wha tua i le atua. E si mai atu i le atua, whaatawana watu i le atua, ina ia mahalosi le mai. O le whaunga la, e lo se whaunga o tofi o le kalesia, a le whaunga o se ua mai, mo se whamalolonga. E upu e whaunga ina le, tuspa ia
tuspa ia whengenga fōu e whaongai lo puna krio o nono winga o whaunga mō le ngalue ngale atua pe whapa ia ina se tasi mō le ngalue ngale atua. A le upu le whaongai a kopo i lo le krio o le aleifo. A leifo nono winga o le whauina le swau mo se whamalolonga. Mo se whamalolonga. Nono winga o le whaunga mo se wavenga e whaia le atua. E se whaunga mo tofipa ia le atua. A e whaunga mo se wavenga e whaia le atua. Na e whaunga ina le swau. Le tātou te vai ai e ei taimi e whaunga ai swau e whai au mato ino le galesia. Ina ia whai e sauninga le whaunga mo se tasi o lo whapeo na ngasi. O sauninga na sauninga le whaunga mo se ua mai. Talu le atua mo se wavenga. O le whaunga mo se wavenga e whaamalolo ai mai. O le whaunga ina ala suau u le lo tautanga nona i tu se Iakopo. E peo na whamamna matu. E le mo se whauino se tasi mo se tofi o le ekalesia. E mo se wavenga. E lo iei nisi o lo lato whauinga se ina le maule whape mai. Taluai ona le o se tofi le o lo whapa iei ina i. Al whainga so au lea. Wana o se tatalo ina ia a whaongar so au e whaamalo ai. Lea ia lo so au e ta ua. O so au o le whaatu so le ngangapa i o le atua. E le malo lo se si le so au. E malo lo le mai le mana o le ngangapa i o le atua. Leo lo whaalia lo whaatu atua na whaonga ino so au e whaatu sai le ngangapa i o le atua. O sa ninga fa le nganga ele o na se me fo ine tau ina mai so au fo ai ele se fo pe fo fa sa mo e fa ngala ki ma fa ngal so au le ai o sa ninga fa le sa ninga mo le o mai e pe ona tar sa nga tu tai o le kali so to ino le kali se le tar sa nga ti aielo tar sa nga tu i fo ine e fa tau ngai inicio le kali sia po tina fo ine nga la tu vai la o tau sa mo e o mai le ai o le manino le leila val mau ai foi tau le leila mau o le manino le leila e vala au tai o le kalesia vala au tai o le kalesia foi fe au mato ina e o mai e foi tau sanga ma fa uina le mai i swau o sa ninga fa pa ina fa uina ile tangata mai e le mo se tofi ai ne foi se va venga le tu talo le tu mo se va venga ina e malo sil mai o si mai le tua o le winga nales o sa ninga lea. O no tatu se fa pe o le upule a leifo le fa nga i le o fa nga i le upu krio mo tofi fa ino tofi a le kale si a leifo fa nga ino le soa u tong fiti ai ma fa ma loima. O no fa pe le bona se fa ma longa fo ine fa nga soa u le ala mai el ma le fa ma longa. Le o le soa o le fa tu sa le nga pa yo le tua. E le tātou te whanga ina o whātaisi ma le swafo Jesu Keriso. Le na tongi le tātou ina i ala mai le alofo le atua. Ma la au ito e ino le kālesia mai e au ngā ia le tatalo o tangata whātua tua, tangata mio tono e ala mai le alofo le atua. Mea uma ia tau mai le maulea. O lo tau mai ina ia meo lo whātulanga mai ina mole ina ia uia tua i tau sanga i le atua tamaa i lona filangalo ina e fai se va venga mo le mai le pa fai tu sa mal filangalo le tua non minga ya oni o tatu fa tu sa nga i fo ina tatu sa mo fa ala ki ma so au le ai so ya tatu fai tau le leila val maulea yo na manino le leila val ele wingole o le tatu to vai ai o mai eso o to ya o le upule mai i le tu se foi nele ia kopoma iso tu sil fenging fo ele wana o sa pe o stangata o mai tinga ina a stangata o vai o foi ne foi ne ele fa pe o tinga ina le mai e pe tasina se o tato fa tere se longa o uile mai iona fata a miatu leo o to ina wal sauding o fa unga le ai o ila va se wa ngase ma vai po o wa fa ina nona so fu malo ina po e se mai e vala auto ina mai a wol fa tali se use mai io no mai le nga io sta fa ile o saudinga le le mena le to tala mai i le upunal
Athenei, Asthenes, o le winga na upu le whaungai i e Iakopo, Asthenes, so ele upu i nei a Athenos o le malosi, ningo, o le lawan malosi. O ai lawan tangata o le lawan malosi, o tu se longo o wil mai matinga ina whapele o la, mito ina whaita ia tau sanga ma whaul swau. E tat whaita o le mau. Mai o le, o te talo fo i e whaia i le whaatua tua. E whaole ina le mai. Mai i le te talo i whaia le whaatua tua. Le talo i whaia le whaatua tua i whaole ina le mai. O alana ami tai o le kalesia. Ono o la tōwi o lo tai ia ngalue ngale atua. La to soifua whalea nganga. E wha moe mo ia i le ngalue ngale atua. Ono wha pena la mai i le alofo le atua. Le alo ami atua i le o mai. E ta talo mo le ua mai. Ine alofangi e le atua. E ala mai i la tu ta talo. Ia ato ngal whaatua tua o tangata mai. Ia le alofa ma se vavenga e whai e le atua. Ian tātou whaasola i lava le tā nā mai ona e whaatu ina foi o ie le ali. A whai wanga sala e whaamanga reina ia. Nea. E mei ai. E le whaatawanga le whaatu ina o ie teimi e whio mai Iesu. Le whaatawanga i le teimi e whaitau sanga m whau ina rasuau. E toi mahalosi mai le mai. Ia e a whai foi o mai ono se anga sala na ia whaia. Io e whaamanga lo le tua ia teia. E whaalea e o tō ang sala matalu le tasi mo le tasi. Ina i whaamalolo ina o tōu. E ua ngā tele tal whaatawana o tangata mi o tōnu. E pe o he lia tangata o le atua. E mai nei. O te talo lea i whaalea e o tō ang sala. E tato te le whaia ngā luena o le whaalea o tato ang sala i pākele ma le ai lo le mena le tau mai nei. Ai e confess ia i ang sala le atua. Ina ua sau le fina lea ma mai le whangwala pasa ma whau ia Yesu i ona ao ma solo i ona la ulu i ona whatu le Yesu i alu whamangala o wangasala e le whapea na whapea ati Yesu le fina le whaali mai a wangasala i rumo tangata le ai a whau se angasala whai rumo tangata i tauna a whau se angasala i ati o e lawa ima le atua e whaali le atua ele whapea ati Yesu e le tau mai a wangasala ina i of tau whamangala ina atua ele o i rumo tangata e ai tātou te talo i le tua ma talo atu whaamanga i le tua whaamangalo tātou angsala whailo atu i le tua tātou se i ona ala mai ilo le alofo le tua pa tu sai ma le whinangalo le tua i tau sara ma le whaunga lo whai he tai le kalesia e tātou te vai aile e le tale whaatawanga i le whaatau tonu whai a Yesu le whina fo i leana sa le fa vai e tawa nau le fa masino le anga le o fiwa si tinasi o tilana tane e tawa nau fa masino ala e musul fa masino so fa masino tinale ya tawa nau lava fin le e se o lava na fa mai fa masino so si le lo walu va e te ke ya mana tinale ana voi se e fa pe alu lava nei to sanga to o tawa nau mai o lo wingole ole finangalo ole o fata o le finanga Yesu e tau mai atato o tato te whawai vai ele va pena se tasi stai mete a mi to ina mai whau on va ele tau mai i le maulen mat i ngalu tu se Jakob tau mai lima va pena fa tasi ana ami le ai e me faina a mi to ina so ngol vai aso mai talu mai se tali mai le tua o tato pe ona tasi ale ami fa pelo wala wala na le ai le fa ilo mai i nei o lava na pe a so ninga fa mantunga ma so ninga mununga ele o fa ta mai pe va fie i aso na free so ninga o te mi umala tato te fa ye so ninga na tato te fa i vi ele tu fa mana to el mali Yesu Kristo fa pe na fa so ninga fa wina o tangata mai i nei malosi fa ngai no so aule ele fa pe na so ninga fa tasi ona lava lea ei e pe al fine le na tawana un fa tawana fa masino e se o lava ina tali mai e tu semanan manonga ona lukam tau pe sungan val e me tato te vai ai e ona o tato commandinga le tua
ono whape o tātou whātua le atua mo tātou taitai whape le tātou te komandinga whatonu le atua whamalolo man mai. Lei o le mena tau le whatua tua foi nei it's a presumption. Tātou te le whatonu wina le atua. A tātou te whatau ana wina le alofo le atua. Ese mo le whatonu, ese mo le whatau anau. Tātou te intercede ma intervene ina ia alofo mai le atua ma tātou talo mo tangata lea. Ai le whape tātou te whosinga le atua. Le tātou talo whape atu le atua nei whamalolo mai le mātou tātou le atua mātou whatua tuat. E te whaia se wawenga le tātou te le whatonina le atua. Pe tali le atua iwa pe le ai. Tātou te le whatua no tātou tangata whatua le atua. Pola alawa tali mai le atua. Tali ai tātou manaonga. Tātou tali eina. Tali mai le atua iwa malolo. Vi le atua. A tali mai le ai. I hotil mai. Vi le atua. Tātou tangata whatua le atua. Tātou tali le atua. Pola alawa tali le atua. Tali mai ai. Wha mai ele. Mount Atwaiteino. O te talo o tangata whātua tua e ami o tonu i le atua e malolo en mai. O lo whātua tua i le atua e ala mai le alofo le atua. Ai pēo na e sitfia ina. Ia Yesu mona te talo. E le itali le atua te talo Yesu i Getsemane. Ina o te talo Yesu lo ta mai pe a whai te whira ngalo e ia e se ne ipu mau. E ona i whai alo uloto ia whai lo whira ngalo. E le itali le tua talo Yesu whapea mai la suili fufuanga mo whaotanga la e le o sātauro. Le ai le tali le tua ia Yesu e te o lawa sātauro. Mana tali lawa Yesu ai le komande Yesu non ta mai nei whapea o te le o sātauro mai Yesu i lo whingalo. Le ai tātou te le e tangata tātou i pe wo yele mea na pe o tātou fia whaatonu le tua whapea lofa le tua e tātou whaatonu le tua. Leon mena mo le tatalo whaafarsaio. Ua tātou te whaatonua le atua. Inis whape mai o, ia whape ona, whaari ula ngona moni i le atua, whai e te ita, ia eita le atua, ia whai tete ai. Ia whai tete lawe la ngona na i le taon tātua, le taon tātua, whaini la ngona whape na, ia taon tātua, i le tātua maftanga ma le atua, i tātua maua le ava, ma ia whapa ia ina, ma ia le sota inga ma le atua i lea il whaaloalo ma le me ngao peona e la ngoni na labai o ia e mai iso tō usa tangata le tātou te roi nai e le tali le atua talo alo na tali ia Yesu Kirisi no tsaro Getsemane ave ese le ipu mai a te o ne o nua sa tauro ana sile fia lava Yesu e le me faina suil fil ngalo non tama ta tala ve le tama fa elo atu non tama le la maftanga pele ya Yesu ma o le oti ele o se mele ana e fio ya Yesu ina ia motu si la maftanga non tama na ia tali ina lava sa tauro ona na ti fino finalo lo non tama ma lo finalo fo ile ina i falo ina tanga sala ma le ise sina te fo ina fo mele na o ia lava o ia ve mo tatu faola e so ya woni o tatu fa tete malangona na e mene o tatu se o tatu fa tono le tuono me tatu manan fa po tatu fa do tu fa ina tatu Yesu e tali la le tu e tatu mana onga mai nisi o tali o foi ne e ono tupu mai o nisi fasili ono tupu mai pe ale tali le tua e ola mai ona fa pele fasili ngena il fa tu to ina fa fi au ma tai le kalesia ma tangata lo mai a o la sala to fia pe a fai la to te fia i le nganga fa tua fa maoni le tua mai tonu la to maftanga i le tua ma le nganga na to fia sa uninga le ama la to lava so i fu fa pe ina moleli ai le tali le tua ne ola mai ona e fsiringi na i fu le fa tua ma lo lang fa le nganga o to ina ta le kalesia au pe ana to si fina e te me tali mai le to i o te tali mai le to le te mai le to fa tali ai si le fia fo ile to a tali mai ina ia holan mai o le tele o mai e to mo lo mai lo se to fo ia to fo me le na mai ai ina o to mo mai lo si i on ta to blaming lo le to ma ta to ape o le to le na fa malo lo mai tanga tale ala to fo ia tanga tale le e ona ta to ki usinga i lo le to on ta fa pe
le sa o le tu la na fa malo na faia ma fai tu ina ilo te apolo i le tu fa pe ona o feo ia we tali talo ia na te sile fina le la ba e tu fo i tanga tele tu sa ia te o fai le sala ia ta tu fa te ai wa per te le ngai su e tu fo ia le uli ona po inga me tu fo ia te uli ona po inga no minga tu fo ia tanga te e me masani e to mai ai me tato te lo tato samo e tato te mai tato fia ma lo si dem talo le tu elo fo mai ia ai mo lo fo ma lo si to fo le to ta ma fa pisu po ma fa spo ma si ma ia ma su mo me va pena su ma mo ele ala na mai ai me sa fa tete ia tau ma fo mon sa ni le tu me ai tato te ma lo si ai ganto si firina ia le no nei i lo malinda le olo ma tu lata ia o lo wilo la langi sa blue song le so fo umi ona tangata ma no leo tangata sfitu tatu fole mai ma tatu a on fa fo mai lo malinda yo ma ta si lauto sanga to te lo tangata lo so fu ai tangata sfitu ma mena lo do ai le kalisia sfitu ya american nei ma la langi ato ona blue song le ono o le diet ma lifestyle e kalisia sfitu o miel so fua a eu sta ile to sai fatto non se fu ma e umilo so fua te lo tato tangata na tato fa pe mo tato e mapo a sofitum tato fa pe tato sia sapati hello tato sta i tu sai ma so fu ma lolina o mai lo ma i me pena le fa pe ai vegetarian ma e weekend fa pe le o mai ma ya te ma le o ti le ai fa fu lo so fu wa nga le ngale tu ma lo wa inga ma le kalisia le tu wa e fia le tu le ola i la na kalisia wan menan ma le su ni o tatu e mo lo le fa bau ai fa pe e va bene un malo so fu io o se sia la tatalo mo lo fa na uma ngale tu tu me tatu fia le ye tatalo le tu ina ia ta mai le ta mai ma le loto tatu tu sta ile tu i lo tatu ola i pe la vai me tatu masani ai fa Samoa i me tau ma fa Samoa pi supo ma fa spo ma sima me tatu te mai ai ko umanto si fia ina tatu te mai ai ma la wi lo tatu tu no Samoa mai suka ona langa e lo le tatu diet e lifestyle tatu Samoa me tau ma folo tau ma fa Samoa e le tatu mai ai tatu ata mai ono tu spa ia fa tu no tatu te malo si ai to e fo ile tau ma fa sa ni ele tu ia e tae te mo atamui whata ngai i e tena. Ia tama ewa e tātou te moen maa losi o tātou whae te me ai e tātou te mai ai o tātou wha pele a mito ine o mai e talo ai le whai ele tua se whawenga. Ia walanga si whi ele tua tātou maa losi tātou e fwoi ele me masani ai. E si whi ele tua to si hina e risaia o se tasi o perfecta whai whawenga te tele e tono tu spaia. Ia no ti ai saia. No tia e saia. Io na iwi ia na toi tu mai e tangata lea na wa toi tanu ia toi ola mai e tangata e noa te ia le te mila ina tongi ele e tonga mago e lia ia e toi tu mai ai aina o tia e saia e tonga mago e saia aina o tia lava e saia tarao pabenga te whaia ia foi le alo fole tu e atoe io mai lava mai tangata ai tau ina ia tātou maua lea wanoa lea e te ono tue mau mai lea lofo lea tua whafua lolo soifua pēr whai e tusa malanga leo lea tua tue mai nis tau sanga te soifua ai pēr whai e te whea ngai male whai e sauninga lea al wha ngai no suau e whau ina e tangata mai mi tau sanga tai o le ka le sia e la mai leo lofo lea tua pēr whai e tusa malea lofo lea tua na te wha malolo ia te oe ai o tato te masalomi ia ile lo fole atua pa fa ile fa malolo mai on tato te lo e ai lava mea mamao se fa ngale atua na te sile fie nai le marta o mala nga on mai ole pa fa fa malolo ile o mai e ngate le ole fa ngai no so au na fa ngale so Yesu ina o malo ina Yesu na so fa malolo mai tala e tu tala lei no Israel ia no ai do so
ma le kom tau pe ona fa pe suma lua la to wa to ile matala ia to ina ia la to salamo to telefo te moni o la to tu lia to telefo ie ua mai wala to fa wina ile swau ma fa malolo ina alwe ngana la so ina wa tu ile to le la vano fa to la to o tala le fa malolo mai fa nga so fa malolo mai ma tu te moni ta sina mea tanga ia swau u leole fa la ngai nei le mano le fili leolo fa la ngai nei tato fa pena avem fa tu so la ngai le tu o swau fa tu so la ngai le tu lo la val fili lo le fili o leo pi le tu lo fa ngai no me fa le tu ina ia fa pena tali mai le tu ila utar sama ai petato te ola petato te oti e tato te ola tato o ti leli ya pe o tangata la vole tu e tato pe tato te ola pe tato te oti pe tali mai le tua tato te ola pe tali mai le tua e le ai tato malolo e tato te ola tato o ti leli tato te le silinga ila lo fo le tua tato te le silinga i foi fa tu o tai o nu le kale sia le tua pe fa pe e le ola mai ya mai o tato fa te tai ma una tusio ya kopo na fa la tele atuai le talo mo mai pe talo mo isi ina e fa mani e le atua ma tai le atua ina o la tu lo le atua ma fa le atua se va venga e le ngata mo la tu mo le fa va ai ya tali le atua la tu mana onga il nei so i fuango tu so i fuango tato lai a ole e tato te wa ya ngai ini so va ngata tu le son i so o e kalesia e fa malolo ma e mo to e fa tu tele ina lava mena i ne ona po ma tasi le mea wa o lo fa penta ma yesu ma te mta ko do su mal fa ma mta ko lu ko mta ko lu su ma tasi e lu ai tai mo le yunga no fa malolo mai me tu mai che riso pelom perfetta pelom la to fa malolo mai ma tu te moni ma fa va venga ya se mai le afi mai le langi fa va venga i la langi nei fai longa na wa so le unga e tato te e fai te tai ia e kalesia ia lo fa pe ona hola la ve ona po nei te pe Bethel Church i lunga tu i Sacramento no ia la tua ona va pito mo fa malo lo mai ma fai va venga ma au inai tangata mai la langi atoa ia e moni lava i eita ngata matau i le tua i so se kalesia. Ai o tatu fai tete. Tanga leo lo tau me la fionga le tua. E hiki riso pele ente ki riso pelo. E perfetta pelo e eia perfetta moni a le tua. I o tatu fai tete ai. Awai e pe for teimi o mose. Sa fai e fatau la aitu. Ai kupito va venga. E pe for fai mose ma rona. I o la toto. E nei tatu fai tete ai. O wani e whatanga ina seisi e pa ia te oe matatalo mo oe e isa wha malolonga e te re lopo e natangata. O le whatonu tātou e Iakopo ina ami to ina tai o le kalesia. Le kalesia o e tāwhile mauma ne upu monima tausi polo inga le atua tāwhile mau ia Yesu Kiriso. Ila tau e fai al fina ngalo le atua. O tai o le kalesia moni le atua. E oe matau i le atua ma la tu fai al fina ngalo le atua. E awana talia ina so seisi e saula waltelo a mena lelo o fai teimi nei. E fio ai waltele ma public places ma fisila tu tangata pe fifa malolo la tu mai na talo lelo waltele mo e. Pa i ati oe i o nei. A tonte malo si aima. Ia ilunga leia na whapena foi mena tupui i ona po Israel. E ami i atua whapopau e ala mai whamalo longa i ola wai tupu Israel. E se me ina sia na ilunga le atua. O te tagia ina tangata e lato te talo whamalo lo e te le o i loa po oa lato te tununga. Po oa lato whatutuanga i le atua. Wa tele ia e kalesia lato te whaia wawenga. Ai ele tusa mar fingalo le tua la tu tartonunga me mala tu fatu tuanga
tātou te loa. O lo ia le fina o tele, lo ia le taua. Le taua leo lo tau ina laulangi nei. Nā lo tau mai tuso e Peru, tuso e Fesson tau pe ono. Tau mai a tātou i tātou ofu of tau ato toa mai le tua ina i o tō ma whaion te e atu tia tonga whitere te Apollo. Wa tātou te le tau matangata o ale i siri mwhai pule mali o pōliulo nei laulangi. A toa manganga leanga i meo i runga. O le mele i o tō tau ato i ofu tau ato toa mai le tua ni o tō ma whaion te e atu. Pea o le aso vale. Pea umono o tō whaio mea umalama tō te tūtū ma wailama. Ya, le ele fi ele le taua le alu laulangi nei ele o se taua whaingo fi. Ele o se taua whai nei te ata iai pe te whasamsam no ai. Le o le tau lo anganga ina ia whano lo anganga. Whano tātou, o neo tātou mōle o le whaavau. Le wafio Iesu le langi. Ale o lo tau vivi tātou ma le fili lea na whātou ilalo Iesu. Le lava lo o le laulangi nei mo tō soifua tātou nei. O tātou le Iesu. Ia lo tau whaile fili nei whaaleanga ina lo whātou tu ele atua. Ai talo ile atua. Ina ia e maua le whautouta, maua le mātala, ia e matau, mai whātau anau ile atua. E la vea i oe whamalolo e hao e tatalo ile atua. Ina ia manuia lona whingalo. Ma vi ia le atua me umai te whaia. E fi nau te Apollo ile atua. E pe lawan fi nau te Apollo ile atua whātau ia i opu manona ainga. Na whanau umar whanau i opu no ngalue ngale fili. Na whasiotia umalama. Whalea ngai na umata mao inga i opu ma. Ave se uma mea umat wha tinga ina i opu mea umala. Ma whaira te Apollo. Ma whaira te Apollo whasioti tātou. A wala no ole aloftu no ole atua lo whapeona. Pui malua i tātou mai ngalue ngale fili. Mea lea. Ia tātou whae tete. Awa tātou te tu whawino tu la ngona. O tātou mafo whau. I wha tata alunga. E tu sanu whinga le tua. Langa laulangi ne tātou e laulangi whengta. E le whaingo fii. O se laulangi whainga tāno o soi fuamo tātou lai. E ai le fōsinga le tua oe. Ina i e whailon whinga. O saulotonga nā mai le tua. Tātou sauloto ai. Ene pe tātou Filipo ai tātou tu iai. Pe tātou i le tua. Tātou te mawel whaoltanga. Pe tātou e tu mau i langsala. Tātou pule tātou e sātani. E le fōsinga le tua. Ia e malue lava le ngang pa i le tua. Ina i whapena. La vei mai tātou. Ma sosan mai a tātou. Ina o tātou li el whaoltanga. Mai o tātou wola mo le tua. E sa tātou saunga le mua tu lo le whaavau. A o tu whaua te Apollo. Na te whale ngā tātou. Ma whaipe lava me nao e te Apollo tātou mamai ai. Ai tātou talu le tua. E mai le whaotouta, mai le poto, man mātala, man whae tete. Ino tātou whaia le whiringa lo le tua. Ia le ole tātou le sona nā nei. Sa pati le lofo le tua. I lo whape mai neia. Iesu i la tatalo i lon tamā. E pe ano tosi il fine Iesu e tatalo ma futa lon tamā ia so uma. A i la langi nei. A uma ni ana o onga ma ua moela o soio na fio ilo Iesu i le maunga ma tatalo i lon tamā. Pe o atua ini so lau so pe o no il maunga da liu a Iesu ma whairo e ma mose ma Elia. Ai ma futa Iesu i malon tamā i tau sanga. E ma futa lava Iesu i lon tamai i talo sanga ma tatalo i le atua ma futa i tu le atua i le anganga pa i le atua ina i ma whana la maftanga ma i ona mogo le malosi ina i whato i lalo le fili ma wha mangalo tangata ma tongi ona tangata malioti le ana tau na fiu mai ai ina i whato nuina tongi ona mo laulangi anga sala ia tatalo e leo Iesu le wana mtau pe sumarfitu o whape mai o te leo le atu i ate ia ina ia ve ese la to mai laulangi ai e tausi ate la to ina nei leanga tatalo na Iesu mo oema e tatalo mo isi e pe tatalo Iesu mo oema na tatalo Iesu mo tato ina ia no fa mai no tele ole atu ina ia ve ese mai laulangi wa le tato te laulangi au te talo atu ina e tausi ate la to ina nei leanga au la to ola laulangi ne langa lo ia le fili o le ei poponga, le ei mai, tātou te mawhiti ai. Lo ta talo Iesu mo oe ma. O lan ta talo, ina e awani o tātou leanga, a o tātou whātari latu, i le ola e whāwau. I whamania le atua tātou le sona, e whātasmailo nanga paia, ala o whaia tātou talo. Whāfta i le atua mo lautu spaia. I e whātonuina i mātou,
Mawhi o mai loa nganga pa ia whauine mātou loa nganga. Ina o mātou vi ia o ele atua. Whafta Yesu mo whaotanga. Talia i mātou netu lai manuelo sa pati manuelo nu. I lo swafa Yesu. Amen.